Asingene-ke kulekele yokuphupha wenza ucansi. Baningi abanenkinga nayo noma babuzile ngayo. Akuzona zonke-ke isikhathi lapho-ke uyukuthi-ke isilwane mawukuthi wenza ucansi. Kodwa mawukuthi le video uyibuka ku-YouTube, ngicela usubscribe, ushare-ke i-link nakwabanye ukuthi-ke nabo bezoluzwa lolu lwazi. Uma uyibona ku-TikTok, shaya ufollow bese-ke uthatha inamba kwi-bio sibhayile ku-WhatsApp-ke. Kunomuntu-ke ozophupha enza ucansi bese-ke bemtshela ukuthi-ke isilwane. Kanti-ke akusona asikhiphe kuze kuphele iy'mali zakhe, aphinde futhi-ke aphuphe enza ucansi. Bese kuba khona umuntu othi-ke uphehlwe ethwasa, athi-ke elapho ephehlweni aphuphe enza ucansi. Kusuke-ke kungafanele aphuphe kanje esephehlweni. Esephehliwe. Kukhona umuntu ozothi-ke usebenzisa umuthi noma iziwasho ezithinta-ke okanye edla igobongo evele-ke aphuphe enza ucansi. Uma kukhona into eyenzekayo ithonga elingayithandi, ithonga lakini lifika njengesilwane, hhayi ngoba kusuke kuyisilwane lona, liyakwazi ukwenza wena uphuphe wenza ucansi. Ithonga-ke lisuke likukhuza kulento-ke osuke uyenza ngaleso sikhathi, uyathwasa alifuni. Umuthi-ke igobongo, umuthi-ke igobongo osuke ulidla, kuningi-ke ithonga lokho lisuke likukhombisa lento-ke oyenzayo lingayifuni, kuzomele-ke uyiyeke. Ukuphupha wenza ucansi kusuke kuyinkulumo ebantwini abangasekho ngezindlela eziningi ezisho-ke ukuphikisana nalento osuke uyenza. Umphupha-ke uma wakhipha isisu noma intombi yakho, ingane-ke yangenzelwa iladi, le ngane-ke leyo ngane izofika njengesilwane kuwe, uphuphe wenza ucansi. Le ngane isuke ikhala ifuna uyinake. Mlaleli, ngicela ukuthi ubuze la comment section ukuthi-ke wena yiliphi iphupho ufuna sikuchazele lona.